ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वेश्वर वागो वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण 10वां स्कंद 41वां अध्याय को पाठ। अथैकचत्वारिंशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले बभू भूय समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः सोऽपि चान्तरितं वीक्ष्य जलादुन्मज्य सत्वरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमत्। तम् अपृच्छत् ऋषिकेशः किन्ते दृष्टमिहाद्भुतं भूमौ वियति त्वयैव तदा त्वां लक्षयामहे। अक्रूर उवाच अद्भुतानि यावन्ति भूमौ वियति वा जले त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे दृष्टं विपश्यत। यत्र अद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टं याद्भुतम् इत्युक्त्वा चोदयामास स्यन्दनं गान्धिनीसुतः। मथुराम् अनयद रामं कृष्णं चैवादिनाथे मार्गे ग्रामजना राजन्स्तत्र तत्रोपसङ्गतः वसुदेवसुतो वीक्ष्य प्रीता दृष्टिं न जाददु। तावद्व्रजौकसः तत्र नन्दगोपादयो ग्रतः पुरोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तो वतस्थिरे। तान् समेत्य भगवान् अक्रूरं जगदीश्वरः गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रसृतं प्रसन्निभ। भवान् प्रविशतामग्रे स यानापुरीं गृहं वयं तीयावमुच्यात ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्। अक्रूर उवाच नाहं भवद्भ्यां रहितः प्रवेक्षे मथुरां प्रभो त्यक्तुं नारसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल। आगच्छयाम गेहान्न सनातन् कुर्वदोक्षज सहाग्रजस गोपाले सुहृद्विश्च सुहृत्तमा पुनीः पादरजसा गृहाण्डो गृहमेदिनां यच्छोचेनानुतृप्यन्ति पितरः साग्नयासुराः। अवनिजाङ्घ्रियुगलम् आशिश्लोक्यो बलिर्मान् ऐश्वर्यम् अतुलं लेभे गतिं चैकान्तिनां तुया आपस्तेङ्ग्रवने जन्य त्रिलोकांशु जयो पुनन् शिरसा दत्तया सर्वस्वर्यातः सगरात्मजाः। देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवण कीर्तन यदुत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। श्री भगवानुवाच आयासे भवतो गेहम् अमार्य समन्वित यदुचक्रद्रुवम् अत्वा वितरिसे सुहृत्प्रियम्। श्रीशुकवाच एवं मुक्तो भगवता स्वक्रूरो विमना इव पुरीं प्रवीट कंसाय कर्मवेद्य गृहं ययौ। अथापराह्णे भगवान् कृष्ण संकर्षणान्वितः मथुरां प्राविशत् गोपैर्दिदृक्षु परिवारितः ददर्शतां पाटिकतुङ्गगोपुरद्वारं बृहदेमकपाटतोरणं ताम्रारकोष्ठं परिकादुरासदाम् उद्यानरम्योपवनोपशोभितम् सौवर्णशृङ्गाटकहरिमनिस्कुटैः श्रेणीसभाभिर्भवनैरुपस्कृतं वैदूर्यवज्रामलनीलविद्रुमैर्मुक्ता हरिद्भिर्बलभिः सुवेदिषु जुष्टेषु जालामुकरन्ध्रकुटिमेषु अभीष्टपारावतभरीनादितं संसिक्तरथ्यवणमार्गचत्वरां प्रकीर्णमाल्याङ्कुरलाजतण्डुलम् आपूर्णकुम्भैर्दधि चन्दनोक्षितैः प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लवैः सवृन्दारम्भाग्रमुखैः सकेतुभिः स्वलङ्कृतद्वारगृहां सपट्टिकैः तां सम्प्रविष्टौ वसुदेवनन्दनौ भृतौ वयसे नरदेववर्त्मना द्रष्टुं समीयुस्त्वरिता पुरस्त्रियो हर्म्याणि चैवारुरुहुर्नृपोत्सुकाः। काश्चित् विपर्यधृतवस्त्रभूषणा विस्मृत्य चैकं युगले स्वतापरा कृतैकपत्रश्रवणैकनूपुरा नाङ्क्त्वा द्वितीयं तपरा सलोचनम् अश्नन्त्य एका तथा पास्य सोत्सवा अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जना स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निःस्वनं प्रपाययन्त्योर्वमपय्य मातरः मनांसितासामरविन्दलोचन प्रगल्भलीला हसितावलोकनैः जहारमत्तादिरदेन्द्र विक्रमो दृशं तदश्रीरमणात्मनोत्सवम् दृष्ट्वा मुहुसृतमनुद्रुतचेतसस्तं तत्प्रेक्षणोस्मितसुतो जनलब्धमानः आनन्दमूर्तिमुपगुह्य दृशात्मलब्धं ऋष्यत्वचोजौरनन्तमरिन्दमादिम् प्रासादशिखरारूढा पृथुर्भुल्लमुखाम्बुजा अभ्यवर्षन् सौमनस्यै प्रमदा बलकेशवौ दध्यक्षतैः शोधपात्रैः स्रगन्धैरभिपायनैः तावानर्चु प्रमुदिता तत्र तत्र द्विजातयः ऊचुः पौरा अहो गोप्यस्तव किमचरन् मत् या हेतावनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवौ रजकं कञ्चिदायान्तं रङ्गकारं गदाग्रज दृष्ट्वा या तदभासं सीधौ तान्यत्युत्तमानि च देयावयो समुचितान्यङ्गभासं चिचारदौ भविष्यति परं श्रेयो धातु तेनात्र संशय स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वदा साक्षेपं पृषितः प्राह मृत्युराज्ञा सुदुर्मद ईदृशानेव भासं
नित्यं गिरिवने चरा परिदत्ता किमुद्वृत्ता राजद्रव्याणि सदा यातासु बालिशामैवं प्रार्थ्यं यदि जिजीविषा बध्नन्ति घ्रन्ति लुम्पन्ति धृत्वं राजकुलानि वै एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शिरकायदपातयत् तस्यानुजीविनः सर्वे भाषकोशान् विसृज वै दुद्रुभुः सर्वतो मार्गं भाषां जगृहेच्युतः वसित्वात्मप्रिये वस्त्रे कृष्णसङ्कर्षण तथा शेषाण्यादत्तगोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित् ततस्तु बायकः प्रेतस्तैर्वेषमकल्पयत् विचित्रवर्णैश्चैलेराकल्पैरनुरूपत नानालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामो विरेजतौ स्वलङ्कृतो बालगजौ पर्वणि वसिते तरौ तस्य प्रसन्नो भगवान् प्रातःसारूप्यमात्मना श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्यस्मृतीन्द्रियं ततः सुधाम्नो भवनं मालकारस्य जग्मतु तौ दृष्ट्वा ससमुदाय ननाम शिरसा भुवि तयोरासनमानीय पाद्यं चार्यार्हणादिभिः पूजां सानुगायो चक्रे च स्रक्ताम्बुलानुलेपनै प्राहन सार्थकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टयागमने नवां भवन्तो किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् अवतीर्णाभिहंसेन क्षेमाय च भवाय च नैवां विषमा दृष्टिः सुहृदो जगदात्मनो समयो सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोरपि तावाज्ञापयतं भृत्यं किमहं करवाणि वां पुंसोऽत्यनुग्रहो एष भवद्वीर्यनियुज्यते इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्रः सुदामा प्रीतमानस शस्तैः सुगन्धे कुसुमैर्मालाभिरचिता ददौ ताभिः स्वलङ्कृतौ प्रीतौ कृष्णरामौ सानुगौ प्रणताय प्रपन्नाय ददतुर्वरदौ वरान् सोऽपि बभ्रे चलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां पराम् इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयवर्धिनीं बलम् आयुर्यशः कान्तिं निर्जगाम साग्रजा इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयवर्धिनीं बलम् आयुर्यशः कान्तिं निर्जगाम साग्रजा हरि ओं तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पूर्वप्रवेशो नाम 41 हरये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः भक्तवत्सल भगवान् को लक्ष्मीनारायण भगवान् को श्रीकृष्णचन्द्र भगवान् को भक्तावर भगवान् को राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को जय जय श्री राधे।